Ti napalabas, napan ni Doña Guada iti pagtaengan da Chona, ket nagpamarang akas lamaas asyan una iti balasang. Ket iti panagsarsarita da, insingasing ti Doña anasaysaya at nga umadayo pela ang ti balasang, tapno malipatan na adagos ni Dario. Iti panagawid da, nang ibati iti dakkel a kantidad nga aramaten kano ti balasang nga umadayo. Ket ita papagayam, adto nga rodon tituloy ti pakasaritaan tayo itaalawas a napaulwan. Palimel, dito'y drama tayo, Sonata ni Ayay. How I cherish those moments and no one can take your place. Nay, anya day ta akwarta di ta sangom anak ko. Sa dino tinagapon na. Imbati ni Doña Guada itay may tatang. Nay, anya ti makagapaw anang ibati iti dakkel a kantidad. Kuna na amaasyan unay kano kanyak. Iti pa ng pasakit ni Dario kanyak tatang. Isong insingasing na nga umadayo akpay lang. Ti awanan bain a Dario. Nasakit unay ti inaramid ni Dario kanyak tatang. Anak ko, nasyak iti sika, kitsangwak dayjay a Dario. Diyak kayat. Tadadalang ang madudugto'y pusok. Ngay parupanan to kanya kasaan na kun ngay ayatan. Kat ni Ismail aki na ubingan nante ayatan na. Anak. Tinasayaat. Saan tayo na pagsaritaan ti may papankin ni Dario? Tilaangan singasing ni Doña Guada ti pagsaritaan tayo tatang. Nangibati iti kwarta. Tapno adda gastom iti papanam kasta kaday balasang ko. Wan tatang, gamno umadayo ak. Kayat ko, ikuyog kayo. Diyak kayo tapanawan kayo agmay-may sa dito'y balay. Di nakpakadanagan, nga uri agmay-may sa ak dito'y balay. Wan Kadyak mo't mabutang anak ko. Tatang, saan tumat lang agtal na ti panunot ko, no panawan kang agmay-may sa dito'y balay. Sa dino nga rod, di, kahit mo apapananta no kadwan ka. Anya nga tano, mapantay pa ilang agyan ejay palawan, tatang. Anya? Iti balay anti Micaela, kabagisyo. Uray tadakkel matse balay da. Sa bagay, tudwa damot iti kasinsin mo nga agigyan iti nagdadakkel a balayda. Hangam haguray ka, taawagak tumampay ni kabagis. No ijay balayda ti kayat mo apapanan anak ko. Gusto lang data. Nagartekan. Bayan daklaan, mami. Kaya't ko ti aglemas iti harak. Saan mo adadaelin ti baging? Gapula ang itiawan ka is-iskan na babae. Mapanak to iti palay da Chona. Kat makilin nawagak ken ko na. Anya? Saan? Di ka maman. Tape diyo kayat, mami. Gaputa di na kan tumatlasangon ni Chona nga uray numapan ka. Takunana adi na kan kayat a makita. Dito nga rod ti kapuna akayat ko akasarita. Tawan mat amok abasol ko ken ko na, mami. Iho, insukat na kan ni Chona iti sabali. Katay tatigapuna adi na kan kayat a makita. Iso adi mon idel-del ti bagim kan kuana. Nagado di ta ababay a mas bagay kan ka. Ni Chona lang ti ayayatak, mami. Insukat na kan ni Chona. Oh. Di ka kumagbalin a martir, iho.
Kunak mo't adi mong taugan da baso. Isardeng mong ta aginom, ta mga no agsakit ka, gapu iti arak. Agyamanak, tay manugot kayo matla nga mapantayo pay lagnat iti Palawan, tatang. Ay, gapota na amiris kong agpaiso. Nabibiit ang malipatam ni Dario. No umadayuta pay laang anak. Isa, darasam tagi impake. Awan, tatang. Asino nga igam ti nakasarita yung mga itulod ka datayo iti terminal ti boss nga pa Manila. Napan ko kinasarita ni Edward. Jay jeep na ti pagluganan ta amapan ijay terminal anak ko. Sapay la kuma. Ta sa anak nga gulaw inton aglugan ta iti eroplano. Amapan ijay Palawan balasang ko. Ay, agyaman na. Nakaturo matlaan ni Nidan. Gapo itinalaw sa apartek na yun. Indumog na natan ni Delam sa at may atin di urok na. Agri rin to sa. Sino nga tato'y umaw-aw? Hello? Hello, tita. Ay, sigamat gaya, Miss Miley. Apay kay mawag ka? Adak mo ibaka ka ni Dario. Yung timot agring ti cellphone na. Lopat iha. Naka-off, iso adi mo maawagan. Ay, mabalin nga ro, nakasarita kita. Pasensya kan iha. Saan mo ang makasarita ti anak ko? Naginom, kat nabartag. Ita, matmaturugan. Anya? Umawag kan tulaangan inton malem. Sige nga ro, tita. Bareng mausawan ton. Bye. Bye, iha. Ay, nakaklakak itan ang mapagin na si Dagtirik nada ato. Awanan daya at Jonah apasalsali iti biyag ti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Sigurado lakit di maragsakan ni Auntie Micaela na makita na tayo, tatang. Nabayagan adi kay nagkita nga agkabsat ka. Lakit day balasang ko. Kanuray siya. Nalaos mat unay ang tiiliw ko iti kabsat ko. Tatang, sapay la kumatay ti panagsubli tayo iti lugar tayo kat. Adan to kumamatan maipagpanagkal ko kadagiti tattawa pinanawan tayo ijay. Anya nga rod ti planom no makadanon tanto ijay Palawan anak. Agnegosyo ka kadi. Ket pagpuunam ti inted da Doña Guada a kwarta. Saan, tatang? Adda sa bali a planok. Anya nga rod ti planom anak. Kaya't kung ay tuloy ko ti panagadal ko. Anya? Ay nagsaya atan no kasta anak ko. Fourth year high school ako, hindi nagsarda nga kanagadal. Kat sapay la ko ma. Tama kagraduarak to ni ti kurso akin na inhenyera. O sige. No planom nga ituloy ti agadal anak. Ket suportaan ka. Agyaman ako na'y tatang. Mhm. Kat no makaturposak. Adan tumatan maipanakal ko iti panagsubli tayo, iti lugar tayo. Anay ko. Agsakit ti ulok. Nakariin ka, Dario.
turong mo. Kalmat pa yun, day init. Ay, napalalok ti minom, mami. Saan ka pa yan anangal daw, kaput kinabartag mo? Sige, inkan mangan. Sana ka mabisin, mami. Kaya na da papanak. Papa na, nasipngatan. Iti balay da tyon. Sige, dita kayon. Napan? Aguray ka, Dario! Dario! Anyan po nga tati mapasamang ka. No, kita da tiyo na kindario. Madana ka na. Nasigurado amaamontan. Aparbo amin dagiti imbagbaka kadakwata. Kanuray anya ti mapasama. Saan amaduktalan da Dario Kanchona ti palimod ko. Kan saan ta amaduktalan aging katsibibiyakak. Ni Smiley, isun ti timtang. Nimbang oras siya, tita. Kastamat kan ka, iha. Siguro. Nakariingan ni Dario. Nausawan nga tamatan, tita. Uwan, itay pa'y anak kariing. Nausawan nun, iha. Oh, sa dinongrutean na, tita. Mabali na kasarita kon? Nakaadayo manin ti anak ko, iha. Anya? Ada manin na panan na? Itay nakapuot kat dago sa rimuar. Sa dino nga tati na panan na. Saan amabalin nga ipakakanapan iti balay da tiyon? Tita, pwede kag sao. Sa dino tinapanan ni Dario. Kwa, iha. Diyak mo. Tadi namot imbaga ti pagturungan na itay pumaanaw. Anyamat din. No kasta, saan ko pa yung makasarita? Pasensya ka kumanti saan mo apan nakadanon kan kwa na iha. Ngam bayam, ta ibagag to nga imay ka. Oray, isuntun ti umay ije balayo, apaman asumangpat. Sige man nga ron, tita. Adda nga minaskan nga ibagak kan ko, na. Eto na ang araw natin. Saanin ang nagpayag ni Smiley? Kaya to nga tati anak ko timapan ije balay ta. Apaman ang makasangpot iti balay. Mami. Apay iho. Ay dati napasamak. Awandan. Mami. Sino dagiti awanin akong kunam? Da tyon na kantata, Monica. Pimanaw dan dito lugar tayo. Diako na daron ide siya balay da. Anya? Nukasta. Saan matlang takwata nagpaparbuak lang ti sao. Talagang nagpaiso ti ko na ngayon. Ngayon sukat na akong ni Chona. Temba dayo da pa yan dito lugar tayo. Uwan, agpaiso iho. Katawan kwenta day kaya babae. So nga ibaw ing mumutan tarik nam iti sa bali. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtaymay ka. Dito'y balay, Dario. Naibaga ni Mami. Anapan ka kano ije balay itay si Meknet. Wan, ngamsaan ka na danon. Adagayam na panam. Apay nang sinay ka. Sa dino ngamin tinapanam itay malam.
iti balay da Chona. Iti balay, tinobyam? Anya timbagam iti nobyam? Awan. Pimanaw dan kantatang na diti lugar tayo. Diya ko nakamakami da. Pimanaw da, asan nga nagpakadakan ka, tinobyam, Dario? Wen. Kat italangan na panagnagag. Balang kantis da diya babae. Apay, anak ko ng tikas na. Idi namin sangal daw. Nakita ka nun ni Mami. Nga da kakibkibin na lalaki. Anya? Gapo lang, edi dayta? Mamati kan? Atapan ni Mami. Nga da relasyon da iti da lalaki. Taintex pa'y kanyak ni Chona. Adin akon kayat ang makita kang makasarita. Dario, saan nga umdas dayta tap na ibagam abalang kantis ti kayan ayat mo? Nasgan na makasaritam. Wen. Gaputa ay ayatek unay ni Chona. Ako ray ka. Dayta ka di talaga ti pagsinsin na ayam? Iso ang nagbartag ka pa yan, itay bigat? Dario, makunak nagkidi asaan na may karingatan ni Chona iti panagayat mo. No pudno, timbaga ni Mamin kan ka. Di na rin espeto tayo ayat yo. Ngam, di mo pa'y napanagnaga na mismo. Ni Mamim lang tinangibaga. Kasanon no sana pudno. Wen. Nakunapay ka din ni Mami. Abumiro kakmatin iti kasukat na. O, makitam? Ni Mamim amin ti mangibagbaga. Anya ti among. No sana pudno. No ada sa bali ang makagapo nang guraan kan kanityo na. Nasken ko mamakasaritam. Sa bagay, ada kang kadayta. Well, ada kan kakunak manen. Chona. Anya nga ta, no? Oh, No. no nya. Apay adi mo ituloy. Mabain sa amang ibaga. Come on. Saan ka ngagbabain kanya ka mangibaga no nyaman dayta. Lagi-lagi pa. Nagkaubingan ta. Gustuwakan ka. Oh? Dario, dinak man rabakan iti kasta, ha? Lipat mo timbagag. Amang ano ipagarup mo pa agong gundawayak ti panagamamuta. Apay kumalipatat kat na ibagamon. Amom, masairak iti kilaat a panangibagam iti kasta. Gaputa awan kayon kinitsona? Gaputa imbaga na akaguran na kan? Namati ka? Ita? Isublog na kaadagos? Hustan. Ano ako? Anyaak? Pagsulat? Oh no! Saan ta na pagsaritaan day, Chay? Balaywan tan ti saritaan ta, Smiley. Wow! Nagpintas ka nagdakkel abalay ti pinaaywan ka dati ni Auntie Micaela apagyanan tayo, tatang. Wen anak. Balay ka no, ti Hawaiano daytoy. Datan ti caretaker na. May mayat aditoy ti pagyanan ta. Ti makikabkab balay ta kumakada kabagis. Wan tatang, kat makainanamot din ni Auntie Micaela nga agdalos. Tada tayo matanti caretaker iti dayti abalay. Wen anak, aguray ka man. May sabalik man ti saritaan ta. Talaga ka di, adesidido ka, amang ituloy, iti panagadal mo. Wan tatang, takayat ko ang may turpos ti kurso. No kasta, sumrag kantong ngarudan, iti umay a semester, anak. Wan tatang,
Kat pangaasiyo ko, ma. Tulungan da ko may ti panagadal ko. Wen, Tapno, adan damat may pagpanakal ko. Inton agsubli tayon itinagapon tayo a lugar. Nagimas ti kapino kastoy analang misteg sa paiho. Wala ron, mami. Yak napuutan ti sangpat mo idirabi. Anya ti nagsarsaritaan nyo kini Smiley. Kuyuga ka naman pa namang pasya iti ganyam na, mami. Isu ka dilaang ti nagsarsaritaan nyo. Sana nga iso, mami. Anya pa'y? Ti adayon ni Chona. Kinitikad na sa bali ang nobyo na, mami. Iso, nayangaw ko matya na kaya't ko ti agaram kan kwa na. Nga gusto akin kwa na. Anya? Iti na dyan ay bagak. Kung ano nga iso kano ti kasayatang armidak. Tap na malipata ko ni Chona. Agpaiso, iho. Tapno, maipakita mat kinichona. Asaan lang nga is-iso ti mabalin mo nga ayatan. Naibagak pa ikit din kini Smiley nga gusto akin kwa na, mami. Anya? Agpaiso, iho? Naibagak, ngam kinunak alipatan na lang ang tinaibagak. Iho, ipaypaiso mon. Kaya't ko unay ni Smiley, aparaken ka. Anya? Kunak mat, amas bagay kayo kini Smiley. Ngamiti dayjay at Chona, abalang kantes. Di ko mamat ibaga abalang gantis ni Chona, mami. Tamasakta na lang. No at dadagiti nadadag sa nabalikas nga agpaikan kwa na. Iho, punasa mon amamimpinsan ta ayat mo kini Chona. Tapno saan kan amasaktan no dadagiti maibalikas ko na dadagsa na para ken kwa na. Saan nakaskari ng agmaw-maw ti ayat ko kenkwa na, mami? Sa bagay, maawatan ka ba't kiti? Dahil nabayag kayon nga agayan ayat kini Chona. Tsak mauto ba panunutin? No ape nga insukat na kiti sa bali. Bayamon iho, tauray ang daman ni Smiley, apang ibaw ingam itirignam. Kunak mat nga angaw ko lang ti imbagak kenkwa na. No angaw mo man nga agpaiso, kat masapul nga ipaypaiso mon iho. Mami, May maysa nga anak ni Smiley. Baknang ta. Baknang tamat, isong agbagay kayo. mami. Saan natin kinabak ng ti pagrukudak na agayat? Awanan ti makitak a may bagay ken ka. No saan lang ani Smiley iho. Iso amayat no ipaypaiso mon ti angaw mo ken kuana. Barig no, aklunan na ti ayat mo, kat malipata mon amaming pinsan ni Chona. Iho, ipaypaiso mon ti angaw mo kini Smiley. Total kat, insukat na kamot ni Chona. Samay sa, da kayo ti talagang agkabagay kini Smiley. Awan mariknak nga ayat ka ni Smiley, mami. Masurusuron to nga ayatan, iho. Di pa lang Chona ti ikis ti pusok. Apay, adi mo pala ibaw intaayat mo iti sa bali. Ibagbagak lang arutin. Anakita nga ada kakibkibin na idi asabali alalaki. Wenno, di ka kadi mamati, iti ibagbagak ken ka. Aman, mami. Tano saan ko maapod no? Di na ko man intek sa di na kon kayat ang makita kan makasarita. Sa nadagdagan pa iti ipapanaw da nga agama. Gaputada saksak bayan ni Chona. Di na kaya't siguro nga agbalin ka atubang iti relasyon na iti lalaki ang nakitak a kinakibkibin na iti. Nagsakit ti kastoy inaramid kanyak ni Chona, mami. Nagpanasan ti lubong ko. Gapo iti panangikalang na kanyak.
Iho, no nang lagab man ti langit ita, kat mabalin nga intud bigat, masirayam tumatla ang tilawag. Jaka mo. Ipay-pay sumkit din, day di angaw mo kini Ismaili. Armobon, tabaring no da kayo, ti agkagasaat. Aday ta, naisangpat ko nito'y balay dagiti ginatgatang ko. Nagadun a ginatang mo, balasan ko. Anya ka di dagita? Nakitsandak man, iti mausar tayo dito'y balay. Iso nga, inragpin ko matantigim matang kadagiti masapsapol ko iti pagadalan. Ay, kasta aya anak ko. Wan tatang. Kitain niya, dagiti ginatang ko. Ay, bag. Papel kada notebook kada duma pa yung masapsapol ti may sa estudyante dagito ay anak ko. Naggatang akon kadagiti masapsapol ko tatang. Ta sumrakak to niti pagadalan ninton umay a semestre. Mayat balasan ko. Tapno awan ton ti pakarikutam iti umaya pa nagsasarat. Ito na ang araw natin. Aging gaita. Jak pala mauma amang biboya iti ladawan mo, John. Nakamama ka iti dito a picture mo. Ngem apay ana aramid mo ti mangisukat kanya. Anya tayo tabubuyam aladawan. Sino ti... Ladawan di Chona? Jak mauma amang biboya iti dito a picture na, mami. Aguray ka. Pagin na si dagan taman ti ladawan ni Smiley. Takitaan taman no asino ti napimpintas. Mabit lang. Ay ruwar ko iti pitakak. At daladawan ni Smiley kada kayo. Uniho. Dinawat ko ken ko ana daytoy aladawan. Tarantak nga ipakita ken ka. Pagin na si taman asino ti napimpintas kada kwada ken ni Chona. Saan nyo kung mga ikumpara dagiti ladawan da atwa, mami? Kita iho. Adayo anapimpintas ni Smiley ngem ni Chona. Tadapay kalit ni Smiley. Kan pimarintumang dagiti kurimatmat na. Sa napudpudaw kan nataytayag ni Smiley. Wen? Ngem, nalanlanay ti mata ni Chona. Ngem napimpintas lata ni Smiley, iho. Saan nati lang at ipagrukotak nga agayat, mami? Iho, amin naman kansan. Ada ang makakayaw ti kinapusaksak ni Smiley ngum iti dayjay at Chona. Diyaka mo, mami. Insukat na kan ni Chona. Bumiro ka mata ni ti sukat na. Armomon ni Smiley. Tabaring nadardaras ti pan nakalipat mo iti dayjay abalang kantis a babae. Girl, I need you. I need your love. Nagwapo ni Dario iti daytoy aladawan na. Kaslaw mis isap dagiti mata namang buybuya iti lumlumnak na init. Idi na pan kami nagpasyar iti ikit ti baybay. Jonah, anak.
Kanya manunday takit kita. Ha? Di man ang ladawan ni Dario. Mailiwakan ko na, tatang. Isuwenwar ko tiladawan ni tipitakak. Anak, ad-adda adi mo malipatan ni Dario. No di mo ibulang, wenno puoran day ta aladawan nga addaking ka. Oray madayo tayo, tatang. Nakatalimang lata dito'y pusok ti lalaki nga inayat ko iti kastaonay. Anak, lipato mo ni Dario. Pinanagnakan king ka ni mami na nga addan relasyon da kin Ismail. Ad-dalaang ang madudog tirik na. No kanayon mo alagi po ang dagiti agkakasamit ideya kanituyo iti nobyo. Tiamok ngamin katay ayatan nak ni Dario. Asaan nakalukuan, tatang? Nagang angawan na, tinapudno apan nagayat mo king kuana. Iswa, lipato mo, anak ko. Papanan nga ta ni Dario. Apa yung nagtardar sa rimar? Di man lang nagpakada kanya kapimana. Ni Ismail, umawawag. Hello, Iha. Hello? Kasarita ko mabit ni Dario. Ada na ibagakan kwa na. Awawaga kiti cellphone nang di na sumbatan. Ikwa, Iha. Please, tita. Kasarita klabit. Pasensyakan, Iha. Ngamawan ni Dario. Di pa'y unay na bayag arimuar dito'y balay. Napanan na ka di. San ko nga amo? Tadimat nagpakada kanyak, Iha. Ngambayam, tainton sumangpet, kat ibagak to nga imawag ka. Kat kayat mo ang makasarita. Sige man nga ron, tita. Barang sana mabayag iti napanan na. Sige nga Rodan, bye. Bye, Iha. Sapay na ko ma. Tama pagin na si dagkuntumat laag tirik nada adwa. Mabit lang. Kumusta ka, Smiley? Dario. Oh, api anak laat ka nakakita kanya. Di nakatipastrikan. Ay, huwin kayam. Sumar ka. Dito'y taon naglagsarita. Umay ka. Anak. Taman pa eh. Naisarsaroon kan sa laang ah. Gaputa nakadesisyon ako, Smiley. Nakadesisyon ka? Nga niya. Ipaypaysokon dahil di ang ako kan ka. Nagustuwakan ka. Anya? Angaw, ha? Ipaypayso. Di mo ka di kaya. Bueno, paaya na kadagos. Sa bagay, diyak ipilit ibagik mo di na kaya. Amo, Dario. Nasakit mo ta panunutan na niya. Gaputa awanan Genoviam, isublat na kadagos. Imbagakan kan. Kasla, gusto di ko na. Tagang angawan na. Ada kayat ko ngay paawat kan ka. Ano ba ito? Nawaya ka nga grayo kanyak, Dario. Gaputa awan nobyok. Ngam, jak pa'y masungbatan, day tadamdamagam, no busted kaitan. Siyempre, saan na dinadaras day taabanag? Jak pa'y may bagay ta, no anya ti banagan day ta panagrayom kanyak. Ta saan ko nga amo? No, anya talaga ti sasaadet di tapuson.
dita. Maur uram amin ng dagiti pakalaglagi pakinitaryo. Sapay la kumatin inutan amalipata. Ti lalaki anak karit na itinapod nung ayat. Anak, anya dagita pinuram iti basuraan. Dagiti man intod kanyak ni Dario pakalaglagi pakkankwana, tata. Pinuram amin na, dagiti pakalaglagi pang kinkwana. Wan tatang. Tabarang no ti panagbalindan adapo. Kat dumapumatan iti lagip ko. Ti impalay na asaam iti barokon ko. Anak, si kamat laan, ti makaagas, iti sugat ng impalay kin kanidaryo. Babaan, iti panangawat mo, iti kinapudno, anak ko. Wan tatang. Pagbali nag-akarit iti panagbiag ko. Ti saam nga impaay kanyak ni Dario. Kat ipakitakkan ko na. Nga aglawag tumatlaang ti lubong ko. Girl, I need you. I need your love. Sa di naman ang tinagkapuam iho. Apay ano rumwar ka kat di ka man lagpakada kaniyak. Mami, baron ti kinatawag. Kit di yung kumasang kadamag no sa dino ti papapanak. Ada ka din ar-arma masabali iho. Addan, Anya? Asino? Ni ka din Ismaili? wen mami, naibaga akong ti ayat ko kenkwana. Agpaiso? Kastaman ti ko nakan ka iho. Saan kayo kumauning agragsak, mami? Tadyak pa mo ti banagan ti ayat ko para kenkwana. Tulungan ka iho. Tapno na dardaras, ang masukdal mo ti ayat ni Ismaili. Hello, Tita Guada. Apay niya mawag kayo? Apay adi mo yung pagbaga kanyak, iha. Tiyan niya. Parang pasyar kan kanda anak ko. Ay, mabainak amang ibaga kada kayo, tita. Na amang ano sandak mat akayat para iti anak yo. Saan man, iha? Kaya't ko unay asika ti maasawa ni Dario. Lakit di, na makilun mo ti ayat na. Sana narigat nga ayatin ti anak yo. Tamalaksi da gwapo. Nasaya at tao. Uwan, iha. So, di mo kuman parigatan ti anak ko. Ha? Aklo mo kuman ti ayat na. Anya? Apay anak adayo man na titurong dagita mata. Malaglagip ko ni Dario, tatang. Iwaksim ko man iti panunot mo ni Dario anak ko. Tapno makamove on kan ako nada. Sana kas ka rin na timang lipat, tatang. Namsapay la ko, ma. Tay ti panagadal ko. Kat ininot tumat lang ang malipatak ni Dario. Ikarigata malipatan anak ko. Tapno saan to nga iso ti mangkurkurero ti panunot mo. Apaman nga intuloy mo ti agadal. Wan tatang, awan pagtanagan nyo. Talaga nga igaad kunto ti agadal. Oh, nagkapan niya, mami. Napanak iti jewelry shop, iho.
Gimatang kay manan iti alahasyo? Sana para kanyak tiginatang ko akwintas. Nadikat, itid ko kan ka. Naisagot mo to iti ar mo. Ni Smiley? Taada ka di pa'y sabali, malaksid kan kuha na. Apa na panunot yun ito abanag, mami? Gaputa, di mo mat mapanunot a regalwan. Iso asya akong tigim matang ti kwintas, amay bagay kan kuha na. Kita man nga ro ti ginatang iyo? Atoy. Kita iho. Wow. Nagpintas. Mano ka diti pinanggatang yung iti dayto eh? Nangina ti bayat dayta a kwintas. Napatagpuna iti pakaisagutan na. Atoy, awata mo iho. Kata, inkanto man iti balay da Smiley. Apura, tabarang aklunan na ante ayat mo. Adak man ni Smiley. Kunak to pa asika. Sumur ka dari ho. Agyaman na. Agtugaw ka. Umay ka, agtugaw ka. Agpaisagana kiti merienda. Ore saan yan? Jack matagpayag. Adala itad ko. Anya dayta. Saan ka nasagutan iti birthday? Kat napanunod ko tigin matang iti regalo ka para ken ka. Nga ore naladawan. Anya? Regalo? Mabit lang nga. Irwar pwede bulsak. May sakahita. Atay. Awatan ti sagot ko ken ka. Kastanda tinatarno apa nagayat ko ken ka. Anya na ito'y aya? Lugat ang tatlo. Okay. Wow. Nagpintas sa kwintas. Sa pela ko matumagusto kami, Smiley. Ako, Reka. Namimpinsan ka din ang nalipatan ni Chona. Kuha. Kat amom ka din, no apay jak pa'y inaklon, ti panagayat mo, Dario. Anya ti makagapo. Gapo tamadlaw ko. Saan na ka talaga ngay ayatan? Ibagbagam ngay ayatan nak. Nga masirayak ka dagiti matam. Sa balit idiktiktar tapuson. Sa balit ibalbalikas dagita bibig mo. Nagtuma. Ibagbagam asya kung ti ayatam. Nga mariknak ka dagiti balikas mo. Makitak ka dagita matam. Yik-ikis pa lang ti pusom ti panagayat mo kanit Chona. Pudno dayta. Ngem uray isot yik-ikis ti pusok. Awanan serbina. Tain sukat nakmeten. Isong atlunam kuman ti panagayat ko. Ngem nasaksakit mat iti biyang ko ter aramidam apay kati kunam. Smiley. Gapo taawan kayon kanit Chona. Siyak ti pangibaw iyon. Uray sa anak ngay ayatan. Oh no. Narigat dahita panunutan Dario. Agbalinaklaan akasukat ni Chona di tapusong. Sa anak ngay ayatan Dario. Iso sorry. Jak pa'y lamasong batan ta ayat mo. Apay nga arak adagos ti sinangom, iti panagawid mo dito balay iyo. Bueno, saan ka di nga inawat ni Smiley ti regalo? Inawat na, mami. Ngem di na pa inaklong ti ayat ko. Iso nga, isarden ko na santiag daton kanukwana. Anya,
Saan, iho? Di mo isarting. Di ka sumuko. Kasla mapilpilitan naklaan nga agaran, mami. Taawan mariknak nga ayat kan kuana. Sa kalpasan na, agin papangina pa eh. Jaksan maanusan. Taalangan mat, asong bata na kaadagos. Iho, anusam ti aguray, no di pa'y nakadesisyon. Aging gaan ni Chona pa lang ti ayatek. Di nakanopi aklonan, mami. Lipatam nga minan ni Chona. No maaklon na kamutan ni Smiley. Saan akas karina ti manglipat? Tapno nalaklaka ang malipatam ni Chona. Isiksik mo di tapanunod mo. Nga addan sa bali ngay ayaten na. Mabit lang. Ay, mga oras mo, iha. Da kayo matkayam, tita. Itaman pa eh. Ay, sumar kayo. Agyaman aga. Napatagsakit iti gagarayo. Imay kayo pa yan dito'y balay. Din to ta mabalindak mo't nga awakan. Talaga na patag-unay ti ibagak, iha. Iso nga'y mahihag. Anya ka dito, tita. Maupo pa yan ti anak ko. Di saan mo matlaangan a panangaklon iti ayat na. At ko na anak ka din na. Asaan nan nga ituloy ti agarag kan ka. Anya? Pilitan nak. Asumong ba't adagos kan ko na? Iha, amo nga ada pa naggusto mo iti anak ko. Iso ano kayat mo, ada kayo tagkagasat. Kat aklo na mo ayat na. Sakbay nga agbabawi ang mga sawakan ka. Anya? Pilitan nak. Ang mga klon iti panagayat nak. Kaputa, pakipot kan sa unay, iha. Kat di na kayat nga aguray iti mabayag. Anya matin di anak yo. Dagdagan nakpay ang mga klon kan kuana. Iha, amok adakal ti panagayat mo iti anak ko. Iso, ano kayat mo, adakal iti ginasat. At aklo ni mo ayat na. Sakbay kang babawi. Pudno, agayatak mat kan kuana. Gamadlaw ko ang mapilpilit. O sige, awagak tong arotag sarita kami. Ni mo baybayagan, iha. Ang mga no sa bali ti pangibaw ingan na tirik nana. Dayta, nakasagana amin ang dagiti masapsapul ko. Pangruging amin ang ti klase men ton bigat. Ay, Diyos ko. Tulungan na kumaamang tunoy iti ambisyon ko. Kaya't ko ti makaturpos. Tapnadan to matpagpanakkel ko iti panagsublimi kinitatang ichilukar me. Chona, anak. Excited kan sa una, asumrag iti pagadalan yon intong bigat. Wan nga rod tatang. Nabayag nga minan nga inururay ko. Ti panangirog iti umuna semestre. Igain mo nga road, ti agadal anak. Hindi ka pala makinubnobyaw. Tapno sana makuriro, ti panagadal mo. Tatang, awan paylay ti panunot ko dayta. Tadi pa'y naglunit ti sugat nga impalay kanyak ni Dario. Pagbalinam kuma nga inspirasyon mo. Dagiti di mo malipatan ang naglapas iti biyag mo, anak ko. Wan tatang, namnamain yung awan sayangak a panawan ko iti unag ti pagadalan. Ay, wan gayam. Naku na ni Marcela ka aruba tayo ang makilugan naklatan iti kotsena no sumra ka kiji pagadalan. Idagas nakto kanulatan iti pagadalan, inton sumrak iti pagadalan da. Nagsaya atin no kasta anak. Di ka magastuan iti plete. No kanayon na ka nga ilugan to ni Marcel.
Jonah, apay adi ka malipatan. Sikalat at tinakatalimang dito'y pusak. Nagpintas ka iti dahito atawa. Ketyak mauma ka na yun namang biboya. Ne, asin na dahito mawawag ka niya. Hello? Sino dito eh? Oh, Mark. Si kamot gayam. Sipod na ikamang ka dita Palawan, ket di ka pa nagbakbakasyon dito yung lugar tayo. Kumusta kayo batin iti asawan? Nasaya at tatanda na nakya. Ala anak to aninong, inta nagpabunyag ka. Wen, tapno makabakasyonak mo dita. Anya? Ni Chona? Adda dita Palawan? Ket itultuloy na ti panagadal na. Iho, apay nga anak man hindi sinango. Kapot at dadamag ko may papankin ni Chona, mami. Nasakit tinagam ko. Anya ti nadamag mo, iho. Ni Chona, adda ka no iti Palawan. Ket itultuloy na ti panagadal na. Ngem tinasakit. Adda ka no kakoy-kuyog na lalaki. Oh, makita iho. Kung nagtumat nga insukat na kanday di at Chona. Linipat na kaon anaming pinsan ni Chona. Wan iho. Iso adi mo isad sa nuhod ti panagrayom kini Smiley. Ipakita mo kini Chona. Ngano na aramid na tinangisukat kan ka. Kat maaramid mo maad. Girl, I need you. I need your love. Nilakit di Smiley ti maaw kita'y kinidaryo. Sakbay niya imagana nga dapapanan na. Dayjay, agrubrubuatan. Agyaman na aga. Mapanlakit di ijay balay da Smiley. Nukas ano, matungpal matlaangan ti kayat ko ang mapasama. Mami, Oh, iho, sa dito ti papanaam. adala saraka kagayam, mami. Insamot ti Smiley jay imawag kan kaitay. Wen, adda ka no napatag nga ibagana. Katam mo, jay magayo kanya. Kasta, apay adi pala ijay balay dati papanam, iho. Ay ayaten na ka ni Smiley. Kasla, ang angaw mo ti panagdaton mo kan kuana. Sige, mami. Mapana ko. Aganad kay ti panagmanehom, iho. Ay, sapay kuma. Tamalipatan ang amamimpinsan ti anak ko day jay at Chona. Kat isuda kini Emily ti katuluyan. Siyak tungatan ti kararagsakan nga ina no agasawa danton. Kumusta ti panagadal mo, Chona? Saan ka kadimot lang ang marigatan? Medyo mariganta na, tatang. Amo ka kabalak? Nasaya at no kasta, anak ko. Pampanunutok nga main.
Ang mga no di mo maipas nagtiagadal. Ta madlaw ko ket saan ka pa anak kailiw-liwag. Tatang, malipatak ba lang ni Dario? Di ako mapanunutan nga ang mga no saan kumatla maipasnak ti agadal. Agyaman no kasta anak ko. Kasta ti rumbang. Saan amala daw ti maipapan iti ayat. Patyak, ang masarakam tumot lang ti lalaki na ituding para keng ka. Wan tatang, ti panagadal ko ti kang runaan ita. Jak sayangan ti gundaway. Kat husto ti kunayo. Kang runaan iti amin, ada planok nga ramidan apaman nga agbaligak iti rapaap ko ang makaadal. No anyaman dayta nga plano anak ko. Namnamaag para iti pagimbagam madlaang. Wan tatang, para iti mamimpinsanan apan nakalipat kon kin ni Dario. Ay, atay ta. Nalpas ko matlangan da iti development plan ti proposed presidential house ay ramidak iti kumpleto a plano. Pasat ti may sa kadag iti major subject ko da ito ay. Apag iso, kumpleto ton ti maaramit a plano ti dream house ko. Nakasaganan ton para iti arapaap ko iti panagsublimi kin ni tatang. Itchay ti makkalak a lugar. Diyos ko, tulungan na kumakadag iti amin a plano nga aramitan. Jak na danon ni Smiley J. Balayda, mami. Di matam mo di babaunan da, no? Sa dino ti napanan na. Inawagam ko mga min Ay, dip yung cellphone na, mami. So, jak makontak. No apay ngamin, adi ka na panidi imbagana. Amapan ka, tada na pating ngay bagana. Anya ngay ita. Mami, Sa araklatan akanayon ti sangsangwam. Di mo pa yan maasikaso ti trabaho medya opisina. Ang mga numalugi ti negosyo. Ad-addan adakas ti banagam. mami, Laglagi pam, para matlaken ka day a negosyo, anapanawan day di papam. Numapukaw day jay, sa di mo maasawa ni Smiley. Ay, jakla amon. mami, amok matkat. At titawiden ni Smiley kadag titadakkel na ti al-alman ninyo. Dario? Bayan nyo, sarong karakter ni Smiley. Igasarkon apaman ng aklunan na. Agbayso, Wen, iho? wen, mami. Barang may wagsak kun ang maming pinsan ti maipapamkin ni Chona. Aging kay mo, kasan mo pa'y anaywak si ni Chona dita puson. Saan ko ang maaklong tayat mo, Dario? Anya? Sorry. Ngamdya kaya tagbalin a reliever. Ay ayatan ka, aklonak dayta. Ngamam mo, asa anak payla aparakan ka. Babayan iti ayat mo. Malipatak ton ni Chona. Nagsayapsit ko man no awan ni Chona akanayo na may babaet. Tunggal idarirag mo ti ibagbagam apanagayat mo kanyak, Dario. Smiley. I'm sorry. Nabampanhogak una iti panagriknak. Kaya't kontiyagin na mabalin. Sige. Saan ka no nagpayag? Dario, agyaman naklangan iti isa sarongkar mo.
Kumusta nagtulangan ka ni tita? Girl, I need you. I need your love. Tatang, kamaudyanan na. Agturpo sa kon. Kalaga anak, ay nagsaya at ano kasta. Nakita kong tinagan ko iti listahan dagiti graduar. Iso nga agribyo ang adangos para iti board exams. Anak ko, aramidom dagiti naskan. Si kamot kat makamuno anya dagita. Wan tatang. Ado ti kayat ko nga aramidan. Ket nay, tayo ko na akon, ngay balbalakad ko akanangkin ka. Di ka kung maagliway, anak ko. Wan tatang. Diyak maliwayan tek kararag. Agyaman ta iti Diyos kadag iti parabor na, anak ko. Agyaman ta iti aming adda kadata. Ken dawaten talata ti agnanayon at arabay na. Wan tatang. Kasta, aklo naman ti ayat ko, Smiley. Maragsakan, tanapanik nakakanalipata mo ni Jonah. Ngam niya, aklo na nagkadiyan. Agkalaysata na dagos na niya ti kunam. Anay. Oh, apay? Ay, okay lang dito eh. Masansa na marit na ti panagsakit ti tiyan ko. Ang gagangay laday ka eh. Kuna ni mamim, nakaalakan sa iti sakit mo iti saan nga agsarte panagin inom mo. Manipod nagsina kayo ken Jonah. Insarden ko ti aginom. Kaya epekto na siguro daytay. Sana bale. Sana kung nagbartak no agasawatan. I'm sorry. Dario, san ko kayam ang mabaling nga aklonan ta ayat mo? Gaputanas kan unay nga agsubli ako ni Amerika para iti medication ko. Anya? Jak imbagbaga ngam adda sakit ko, Dario. Saan na po no dayta? Nagbakasyon ak dito'y pagilyan tayo. Tabaran ko nak no sumayaat ng tisarunat ko. Ngamarik na, alumanlanlan. Dahito iti may sama kagap ko. No apa ejak inaklon adagos ti ayat mo. Ore agayatak matkan ka. Jak kayat nagparikot ka kanyak. Iso dahito iti ibagak kumakan ka iti. Ngam dinakin kan kano. Ay ayatan ka, Smiley. Agimbag ka para kanya. Saanin? Gaputa sana ka para kan ka, Dario. Sana ko naging pagpayda. Nataningan ang tibiyag ko. Saan? Niya po Diyos lang ang timakaan mo. Milagro siguro na malasat ko pa dahito eh. Ikararagan naglakuman, Dario. Ay, ayatan ka. Agtali na idlahangan na ito puso. Tanaskan nga agsubli ako niya di Amerika. Agsasarunan ti awag kanyak ti doktor ko. Goodbye for now, Dario. Flight ko no bigat. Anya ngay iho, inaklon na ka ni Smiley. Ay, nagkasar kayo nadagos na kuan iho. Pumanawan ni Emily. Mami. Agsublayin siya Amerika. Anya? No. At dagayam grabe ang sakit na.
agsubli ni Amerika. Gaputa, dandani kanon ti imbaga ti doktor na taning na. Aniya? Nasursuro ko nga ayatan ni Smiley. Ngandak sanggasat lata, mami. Sa umlat tagayam tilak amat. Sa anak ang maikari nga agayat, iti uray asino. Dario, paparamon iho. Saan ka kalap kang taglan mo sa kiti anak? Kaya't kung timatay. Saan iho? Anya na ito yan na mapaspasamak kiti anak ko. Nasol ko. Madanagan ako niti anak ko. Manipod nalpas ti eksamen na itibod. Kitsaanan ang matagtagaray. Madanagan nga ta, nga amangan no saan anak arwar iti eksamen. Ay, urayan nan ti pakamo maipapan iti resulta ti eksamen. Nakapupok manan iti kwarto na. Oh. Diyos aman nakabalen. Amok adi mo baybay anti anak ko. Yes! May sakan nga engineer! Ha? Anak? Tatang, may sakon nga engineer. Nakarwar kiti board exams, tatang. Anya? Di nakarakupan iti nakairot. Anak ko. Tatang, agrubat kayo. Ha? Papananta anak. Mapantayo iti simbahan. Saan ka nagpitot? Nagan ni Chona ti mabasak dito listaan dagiti nakarwar iti board exam iti kina-enhinyero. Yak makita tinagan di may isang empleyado anam na maag ang makatulong kinidaryo. Buisit! Amo kang ibagak adagos kinidaryo daytoy. Ibagak asublian na ni Chona. Sana bali nga ibutaktak kumatlaangan kan kuan at ipalimad ko. Mami. Pagawanin ng iyo. Jackline pagarop. Nakayumot gayam ki makagapo iti panagbanag ko agastoy. Nagdakas kayon nga ina. Dakas kayo. Iho, pagawanin lang. Ikarig, ipamuspusag madlaang ti panagsinubyan yo. Uray kat, kwarta tamat lang ti inaramat na anagadal. Siyak... Tanam naman nyo kadi ang mapasamak pa iti kastangay bagbagayo? Ha? Anyat klase yo nga ina! Ha? Si kani... Chona? Juan, nanagwada. Kumusta kayon? Sumra ka, iha. Sumra ka, ta dito yung nagtipagsaritaan ta. At ni Dario iti kwarto na. Kwa, saan ani Dario ti gagarat? Talinipat kon. Tinumpal ko day di imbagayo,
alipat konti anak yo. Ah. Da kayo, kumusta kayo, nana? Ani, Kan, dispensara nyo ha. Saan akong asumrat pa'y? Itad ko lang dahito kada kayo ha. ha? Daan, sobre? Ani ati linaon dayta? Amo ka malagi piyupay dahito ya sobre. Ada nakasurat agatad ti kwarta itirabaw na. Yaw awat yun ti kanyak dahito eh. Ngam saan ko nga inawat? Angam, imbati yulat ta. Ani, Gapo ta imbati yo. Hindi lang ko'y din nga utang ko tilinaon dahito'y asobre. ha? Kat, agyamanak iti daydi nga utang. Ta iso tinang itunda kanyak iti baligi. Kat ita, isupli ko nana. Ato yung, kompleto at 300,000 pesos tilinaon iti daytoy. Isuplik nga awan kurang na. Iya, dakawatin dayta. No di yung awatan. Ibatiklatan dito'y paladpad ti balkon. Alaan yung tulatan. Ay, Chona! Umaikan! Magagaran ako na makaawit ijay balay ang pinanawan ta. Wantatang! Umayakon! Sige ha, nana. Agsubli kami ni Jasigot abalay mi. Nakurapay kami laang. Agyaman na kiti Diyos. Tababaan kada kayo. At dan pagrang tayak ngagnamay. Mapanakon, nana. Chona! Anya na ito yan, anak panagan ti amin. Masul ti amin. At dan di college ti anak may para Jonas. Kat dakkel din ay tulong mo kada kami, iti panagadal na, manipo di high school. Maragsakan at nukasta, pare. No saan siguro aga po iti tulong mo? Saan mi anapagadal ti anak mi iti kolehiyo? Masigurado ka nagpatinggalang iti college. Umdaso na pakaragsakak, tipan nakaturpos na, pare, mare. Agyamang kami unay, pare Jonas. Awun gayam. Pumanawak manen. Agsubliak manen ije abroad, pare. Kasda ka di. Kung naamilagid din, wag purgod kan, pare. Wen nga rod, kan ko namin yung mga sawa kan. Mga sawa? Awan pa'y kanyak dayta. Yun, sa anak pa'y nga for good. Siguro, 2 taon pa'y. Kasta ka di. Malakayang ka, pare. Kita mo ka na kami kanunyang. Ureg may sa nilinling anak mi. Balasangan. Idinto ta si kagat baro ka pa'y lang. Nagasat kayo, pare. Addan bunga ti ayan-ayat yo. Mas daaw kami Malaksid iti kaadam ije abroad. Adapay talon mo nga ipatpatalon mo kada kami. Awan parikot mo ngagpamilya ko ma. Kasano nga rod? Awan pa'y mo't. No nangasawa ka kumapailaang ide, at ako man anak mo. Kataob ko man nilinlin. Huwag nga roda. Adamot kursonadak. Ang agamakat. Ang mga nusaan nakakayat. Aniya? Anya? Ay, wan, bayang pala dayta. Agsuble ak pa'y ije abroad. Kat si kapay ang timakamu iti talon ko, pare Merto. Wan. Ikat ko ma.
Inton sumangpet ka pare. Adan kadwa manipod di abroad nga asawam. Talaga analawat italon ni Jonas. Bakit? Huwag nga ron. Naggasat at talaga kagbalin nga asawa na. Gusto ta ko nam. Talaga sa bali lang tinakaturpo si Tiadal na. May isang engineer ni Jonas. Dakil ti sildo na ijabrod. Huwag nga ron lakay. At dapay dakil abalaynan. Nupay tilang inanakan katulong datig nanaan. Huwag nga ron umapalak. So nagasa tagbalin nga asawa na. Pudnula unay dayta. No, santala siguro ang nag-asawa idi adagos nakaturpos na kumamot ngagpadpada. Kit santa makitaltalon ita. Che, kasano? Saan ka mata na nakatutor? Tidakos na. Inalalistuan nakmatan. Kasano adya karamiden tikas jay. Kit san ko akaya ta maagaw da kanya. Aniya? Kasano adya karamiden tikas jay bakit? Agpapaaram ka pa lang, idin to tagayan ayat talang arudan. Anya nga agpapaaram? Saan mata? Anya asan? Nagado na kita gar-aram king ka. Agar-aram dangam saan ang agpapaaram? Kan basol ko ka de. No super sexy to'y asawam ide. Ngarod. Ngamita. Dagkalan tinagkupasan na itapintas. Kasano... Inaldawak mo't ititalon kan bangkag. Naitangarod kat. Uray ko nakadikan sumurot, ipilit mo ba't? Anyakat nga rodan. Tulungan ka nga rod. Takas tamot ti agasawa saan ka te. Wen, uray saan ka kumana sumurot? Sa anak mo ta marigatan unay. Kumplito mo ti osar ka makinari ay titalon. Wen, narigat latta. Kan may isa, damad ni Kula sa katulungak. Kuma, makasarak mo ti anak ta iti nasingpet kan nagagat nga asawa. Kuma. Ay, numabalin la kuma, anya. Numabalin la kuma adata tagpili. Adda kayad ko, apaki asawaan na. Asino kumamat? Numabalin la kuma kunak ngarod. Kat, ay, kayat ko ani Jonas ti pakiasawaan na. Aniya? Wow! Elma, kita mo? Tiyan niya. Dahi ta blouse, nagpintas. Kursunada. Wen nga rod, nagpintas. Ngam, kita ang tatag-price na. Nagpintas mat. Wan, nagngina kahit ko agatangan. Ayaw, dakis na. No ka ba ilam lakit di? Wan apay kiti na saan? Naimbagpay ka. Tamagatang mo amin na kayat mo. Wan sikan ati ang may nga anak. Ngam siyak. Umanayin kanyak nga da pagsukatak. Nang runak at agad adalak pay lang. Uray ukay lang tibadok. Kontento ako. Ay, no siyak sa anak-anak mga agaramat no agusar iti ukay-ukay. Anya ti mo, no inus-usar ti ada kurikong nawan no natay. Anya? Girl, I need you. I need your love. Nagladaw ka na si Mangpet si Kalinlin. Napnapa naman. Nagado ang matrabaho dito'y balay. Tumulong ka kumamat imbes nga agbalaw. Nakakaiso ng awan pa'y sarikyaw. Mga uri na kita nanang. Anya? Aywan kayam, kwartayo man. Kwarta? Sus, ay tala agbalog ti among nga aramitan. Ita, dumawat ka iti kwarta.
Di mo pa'y amot ti tumulong. Uray ilabam la kuma dagiti namurngan mi ken amam. Makauray dagita ko na. Naa, amumat anagado ti aramiden mi ijay talon ta panaggagapas manayn. Kursunada kami di blouse, nanang. Kaya't ko agatangan. Una umpay lang ti blouse ngam ti pag-tuition mo manan ito may a semester. Alangan man. Saan anak agsukat itibadok, nanang? Isu lang nga isu. Ay nalinlin anak ko. Saan tayo abak nang? No kayat mo ti makaturpos iti adal. Agimpad ka Saan abalin inton makaturpos kan addan trabaho? Gatangam ti anyaman akayat mo. Kanon tupay? Inton makaturpos ka Ay, basta. Gatangak na dya blouse, nanang. Anya, agsublikan ijay abroad, Jonas, anak kaw. Wala nang. Hinton bigaton ti flight ko. Dakelan ti urnong puntar mo, anak. Saan ka pa'y laanap-nak? Saan kayo nga agdanag, nanang? 2 taon langan. Ala, kat sikalata. Wala nang. Kit agpurgo dakton. Adan planok a negosyo. Ay, Ay na, naglawa lang nga rodan tinagatang mo adaga. Ada talon, ada bangkag, ada pa'y tinagatang mo gaya medya asidag di highway. Wala nang. Dayjay ti kunak a plano. Apagpatakdaran iti pasdek negosyo. Kasta ka din? Dati kahit ko alokatan ijay. Construction supply ken agricultural supply, nanang. Ay, nakadun ang negosyo na ita, anak. Wan, nanang. Kahit ko, ti makatulong kadagiti kailyan tayo. Nangruna kadagiti manalon. Isu anarang ayin ama ko na tibiyag mo, anak kaw. Ada pa'y kurang. Kan iso ti itaw-tawat ko launay. Sakbay nga ipulang ko kumatibiyag ko iti na Marswa. Anyamat dayta, nanang. Kaya't ko ang mga asawa ka kuman. Ta makitak pa'y ti agbaling nga asawa. Kandag iti apo ko kuma. Ay, saan kayo nga agdanag, nanang? Madanon to dayta. No, kasta. Agplight kagaya man, pare Jonas. Wan, pare. Alan, anang, katangit na dya blouse. Uray kayat mo, naawan nga rin maitid. Ay, pasensya kan pare Agrik-rikyar man ng dagi-dagi na. Anya dayjay kayat na agatangan ni Linlin ay, pare. Ay na, blouse ka no. Ay. Ay ba man dito'y, pare? Ay. Linlin! May ka man dito'y. Anyamanan day taya. Kapag ka di tatang. Anyamanan day taya. Ninanang di lakot mang tudo ni tigatang ko iti blouse nakita ka kursunada. Balasangan at talaga to'y anak yo, pare. Ay la, ada kayot kayam, Tito Jonas. Wan, iha. Kat talaga at mawid ka iti kinapintas ni nanang mo. Kan kinataer ni tatang mo Ala, talaga napintasak, Tito Jonas. Nangro na magatang ko kumadya kursunada ka blouse. Kasta ka di? Apay, manuaya dayjay a blouse nga ibagbagam. 500 lang mo, Tito. Only? Pare, pasensya kan dida. Ada pagka-spoiled na gamin. Amumuta nagmay isang anak. Okay lang, pare. Atoy, Linlin. Mapan mo gatangan ti konam a blouse. Wow! Isang ribo, Tito? Ala! Sayang. Kurang amay gatang iti pantalon ti sobrana. Anya? Agraman pantalon? Kumaan!
Tito. Ay, aglablabas kan linlin, anak. Ah? Okay. At ito'y tinayon na. Oh. Ah, Wow! Another 1,000? Ay, nagsingpot kayo, Tito Jonas. Thank Ay, you. Ala, mapankan. Kat at the request ko. Ha? Anya day ta, Tito? Kurang ka di pa itikis ko? Iti ka di pa ibahagi na pingpingyo? Anya, kato'y balasang mon pare Mirto. pare Jonas. Mabalin ka di. Hinton maibadom kat ag-picture ka. Kan isend mo kanyak iti messenger. Di talaga yan, Tito. Sure! Makita yung tuno ka sa noti kinapintas ko. At addam to manan na napintasa. Linlin. Girl, I need you. I need your love. Ay, bakit siyak pa yun ti mababain itayang? Isugarod sa anak nga mas asidot na mabainak. May magkumaano agayan ayat na tayo. Sa bagay, ragsak namat nga tana, magaatang ti kayat na. Sa bagay magkiti. Awan mali siya kinkuha na day jay. Tasigod mo't ana asidag ni Linlin kan Tito na Jonas. Ang madiday jay. Kababain pa yan. Isupayan tinangtad iti igatang na iti jay ablas. Kan adapay ingatang na iti pantalon na. San kumito na nalapdan ni Jonas Tanaglakabot ti panangkaot na iti bulsa na. Kan daras na nang yawat iti kwarta. Ang lakay. Anya nga ta. Te, Saan? Kababain. Nalagip ko laang ti nasaom iti na minsan. saok nga. Nakababain. At dalaki di masao dagiti kaaruba tayo. Tangaming, bali anak ni Jonas ti anak ta. Nagdakkel ti baet da iti tawon. Ne, anya ti kahit mo asawan iti day taon niyang bakit. Kung saan ko akayat nga ibagadan to at ilaang kinabak nang ni Jonas tiga po na ang makiasawa ni Linlin kinkwana. Anya. Naawata maunti kayat ko asawan merto lakay. Wow! Sana all! Sikan ha. Gasam day ta. Nagatang mo ti kursunadam ablaws kan at dapay pantalunan na Paris na. Nagsimpot day jayan nga amo yo. Sigod na singpot ni Tito Jonas. Kinapod no na. Amo ka nagado ti pabor nga ipapain na kadatatang ko. Nang runa iti pan nakitaltalon da kankwana. Kasta ka di? Kun, bali ang kalkumudton. Agam, aguray ka. At daman tamagat? Oh, anya day ta. Saan ka di abarupay? Wan. Nagasat nga ro ti maasawa na. Tabak nangan. Adun sa kano ti pundar na. Kan nagdakkel pa ti kabarbaro a balay da. Pudno day ta, Elma. Angam, apa saan pa yung mga asawa? Anya kamok dito. Anya nga tanong makiasawa kan kwa na. Anya? Flight kun inton bigat. Umadayuwak manan. Mabayag manan. Adyak makita ti babae. Ana magpitik dito'y pusok. Ay. No apay nga isupay. Damok ti agayat. Ang mapaayak pa'y.
Amok. Adi nagtupulos kayat. Arig na anak ko. Nagdakkel ti baet ti edad mi. Ti agak na iti agsumbangir a pingping ko. Kasla marikrik nakpailaang. Nupay amok at andalaang. Tiragsak na. Ken awan Malaysia dayjay. Para kanyak. Saan ko amawatan tirik na kitay? Ken anya lang ang tima ko na da pari Mirto ken Mari Unyang. Nagadua kataob ko. Tipay anak da. Ti pagdudursukak nga arman. Ang pakabasulak ka di. No iso ti na magpitik iti pusok. Dakkel ka di. Alapad tinagbaetan mi iti edad. Nasaya at tadakan na laeng a babae. Payan nanang, makaungat kayo manen. Sino mati saan makaungat iti daytoy? Iti anya. Ti impas pasabat kanyak ni Nanam Sale nga datersina na. Anya man daytan. Kapabain? Imub ubingan kapailaang. Kan agad-adal kapailaang makinubnubyo kan? Anya? Ken saan kalaangan nakapili iti lalaki? Anya ka di dayta nga ibang bagayo. Sika tiliblibyanda. Katsak pa yun timabain. Anya nga min dayta aya, di upay la ibaga. Naki-boyfriend ka kanumatlaangan. Dayjay pay Jason nga istambay kan awan amuna a trabaho no saan amang begkel iti botelya. Anya?